بینەران و بیسەرانی خۆشەویست سڵاوتان لێبێت لە هەفەیبینێکی تایبەت لەگەڵ مامۆستا ئەحمەد تورک سیاسەتمەدار و ئەندامی پێشووی پەرلەمانی تورکیا لەگەڵێوە خۆشەویست داین. مامۆستا بەخێر بێ بۆ بەرنامەی هەفەیبین. زۆر سپاس. ئەم باسی پێواژۆی ئاشتی بکەین، بە تایبەتی شتێکی گرنگە. ئێوە بۆ خۆتان بەشدارن ینی لە پرۆسەی ئاشتی. دوای گرتنی بەڕێز ئەڵڵاو جەلان ئەو پرۆسەی ئاشتی دەست پێ دەکات، تانوهاژی پچە پشڕ بەردەوام دەبێ. دەوری باشوور چی بوو؟ ینی پڕجارە دەبێژن مەسەلە لە مام جەلال دەوریوی هەبووە، کاک مەسعود هەبووە، ینی ئەمانە ڕاستە و خۆ دایرەکتلی پەیوەندی وا هەبووە لەسەر پرۆژەی ئاشتی؟ ینی هەوڵی وا هەبووە؟ ئەس باوەرم کە هەولی وان هەبوون دەخواستن پرۆژێک ئاشتی لە باکوور دەست پێ بکەن، لە تورکی دەست پێ بکەن لە خوانخۆن. لێ ڕاستی ئاختۆرێک ئیرۆ گوێ پرۆژێ بمەشینن کی ئەو کەسێ لە باکوور دەنن. ینی وەختە ئەو کەسێ سیاسەتمەدارێ باکوور و پەکەکە ji bo aşitiye gava navêjin ji derve tu tesîravê çê nabin. Lêk em her demê dibêjin kek Mesûd Mam Celal veya siyasetmedarê Kurd ji bo aşitiye gerek xebateke hewlek bidin. Min basî berê dikim bimeşînin. Berê ew dewrî berê got Cengiz Çaldar dewrî wî hebû li alaqeyê durustkirdinî meselen Başûr û Tirkiye, yanî keseke bê ke نێوەندگیری بکە لە بینی تورکیا و پاکەکە مەسەلەن کاک مەسعودوان مام جەلال ئەمانە هیچ هەوڵێکیان داوە ئەوەی کە تۆ ئاگادار بی ینی وەک فاکت. یعنی ئەف تمەتانی زمان مەش مام جەلاژکێک مەسعودیش بۆ ئاشتیە خەباتێ بکەن. ئیرۆ تێکلیەوە هەفدیتنێوە تورکیر چێ دەبنش بۆ ئاشتیە بێ خەباتێ بمەشینن وانژی دەگوتن کە ئەم دبکن. چش دەستێ مەتێن دکن ئەم زانن مەسەلەش بۆ ئاشتیە گەلێک جارە هەفدیتنکردن گەلێک جارە ئەو ئانینە ڕۆژەوێ بە ئەردۆغان ڕوو بە حکوومەتێر پارکردن لێک هە تەسیراوێ چ قاس چێ بووی ئەس نزانم. لێک ڕۆژال vê derê ئاشتی چی بوو di nava partiyê de komisyonek ji bo av hat avakirin û ji bo caran hevdîtinê çê bikin. Ay yekemîn ez û Leyla Aqatem çûn cem Öcalan me hevdîtin kir. Öcalan vê demê got belê hayam jî heyî tên cem em hevdîtinê dikin. Îroj demek aşitiyeyî em rêya aşitiye vekin, em şerê çekdarî bisekinînin vam piskirêkara bi aşitî çareser bikin. Piştî wê ev komisyon fire bû, piştî hinek hevalê din Sirrî Süreyya Önder, Pervîn Buldan, İdris Baluker, heta Demadeviye Selhatîn Demirtaşî beşdar bû. Yani divê derê hevdîtin gelek çê dibû. Rastî jî Öcalan dixwast demek nû, demek aşitî, demek bi diyalogê çareser bibe divê derê jî rastî jî gelek tiştanîn ziman. Îro ev dema evin. O ê derve şêr bêjin, ji hevalê me şêr bibêjin. تۆ جاری ئەوەڵ پشتی گرتنی بەڕێز ئەڵڵاو جەلان وی دبینی تۆ بەریشی دیت بوو ڕەوشی وی چاوا بوو یانی ئەگەر تۆ بەحس بکەی بۆمە ڕەوشی چی ژیانی وی جێگەی وی چوزانم خوێندن نوویساندن ینی ئەو تۆ چاوا بینی یەکەم جارکە ینی ڕەوشی ڕاستیشی ئەم وەختێک دچون وێ دەری ئەم نەدچون وەداوی ئەو دەردەخستن دەروە لە چیاکی جودا مە هەفدیتن دکردن لشتê ewqatê wîtanîn zemankî di wê dema ewîlî çi bû vê dawiye cîvî guherandin hîn ferhetir hîn çêtir lê dewamlî şev û roj her kî diçûn wê derê mesela ewqatê wî diçûn her heftê deh cara bi pazdeh kitap dixwandin yanî dewamlî dixwand dinivîsand ev tiştana dikirin lê wexta medî jî yanî rastî jî ne wek însanekî 20 salat zindanê mabû. Yani heta rojek ji mir got kî goyeka bûyî endamê parlamento partiyakê de niza çawayî mêrê me heft mehanek jî pê kir min got ka tu va tiştana ji bo çi tib goz her tiştî herê dişopîne yani tiştî wanî anî ziman yani tişkî zêdek em bibêjin tune em ser meselê siyasî peyvîn em karin çi bikin çi bibin çi dibêjin dewleta Tirk bi çavî nêsîk dibe heta rojek em çû jî min got dewleta Tirk ji me tiştek soz û çîk nedaye got ez zanim
گوتین چم از وان هفدیتنی دکم یعنی همو هر تشتی ام لوی داری نقاش دکن دم تینجم ام نقاش دکن ام فکری خود بیشن لسر اساسی کی اف تشتا تی مشاندن اف اساسی لسر وی اساسی تی مشاندن هونجی کسی سیاسی olarak başlar ve tişti bir meşinin. Rastlıcı had nokta kuani ki yani had merhala kuani ki artık bir nüvisandın mutavakat ekşiye bibi. Em basî wî şî bikin mamosta. Zor car la rageyandin em dibîstîn meselen Barêza Bilawcelan silav şandiye bo wî û bo wî û nizanim ew tişt waye. Mesela silav şandiye bo Kag Mesûd bo Mam Celal bo filan bo ew. Natım silav dişand. Daxwazî wî hebû hiç hebû lewan. Yani az bawerim ki dixwast ji bo vê proje aşîtiyê hemû bibin alîkar. Yani Kek Mesûd jî Mam Celal jî bibin alîkar. Yani ji ber vî havî rastî vekîlî bû. Mesela kongre netewî wexta me ava kirin hevalê me pekek hepkî tund nêz dibûn ser delegasyonê li ser çîkê. Wexta wî bihîst goç pêvek bira Kek Mesûd bibe goç bo çûn hesabê delega dikin. Yani delegasyona hakus endam ji me hakus jî êdin. Yani Öcalan qenaet amede di bawerî amede hîn ferehtir mesela dinar. Le PKK ferahtir. Ez zor texmîn dikim. Bale yani ew razî bû ke Kag Mesûd bibête serokî kongrê netewî? Ew bi xwe got yani. Em bi xwe anî ziman. Bale. Goç pêvê bira qew bibe. Yani ew wexta nîqaş çêbû bira Kek Mesûd. Baş e mamosta hûn li kongrê netewî jî beşdar bûn. Eger bo dîrok bas bikî boçî ew dîrok yani astengî çî bûn. Belam em vekirî bêjin pir cara dibêjin heto bi xwe got yani êsta PKK piçekî tund bû. Boçî yani kongrê netewî çê nebû? Yani mesele çi ye? Posta, mesele kursî bû, mesele yani Ez bawer bikim mesela delegasyon û kursî û gelek tişt bihate çareserkirin. Yani ewaya derbas bibe. Lê ez bawer bikim ji derve dewletê derve tesîrek wê ser kongre netewî nexwastin kongre wanî Kurdak ava bibin. Yani qenaeta me ev yani ewaya ne keskî haştim min tiştî. Lê Tirkî nedixwast tiştî wa çêve, İran nedixwast tiştî wa çêve yani. Lê nav Kurda di belê nîqaş hebû mesela delegasyon û mesela kursî û tişt miştî wa hebûn yani evana baweriya me di vana tiştî gerek di wê derê de nehate ziman. Em van tiştana me nener. Çünkü kongre netewî wexta biryarekê bistîne kes destê xwe ranake bi diyalogê hevdîtinê ser pisna merê bên cem hev bû hayî bimeşînin. Yani ev tiştekî îcab nedikir hesabê delegasyonê bikin, hesabê kursiyê bikin. Qenaeta me di Kek Mesûd îro serokê Herêma Kurdistanê wexta bibe serokê kongre netewî di nav netewî de bêtir jî ew xatirê wê wê çêbibe. Yani ev şexsî qenaeta xwe dibêjim. Lê nerîna me ew ez siyasetê wa dinerim, ez siyasetê tund nanerim. Kîjan aktör kanibe çi derî veke gerek em wî aktörî bînin pêşî têxin pêşî. Nîza tê digihîş ez çi dibêjim. Bale baş. Bî havî ez dinerim mesela. Baş e. Kag Ehmed to peywendiyê te legal zor kesayetî hebûne. Dixwazim peywendiyê to Erdogan meselen legal Abdullah Gül legal ewane çawa bû yani peywendiyekî semîmî hebû li bênî we? Erdoğan yani dostane milli. Yani Erdoğan hevdîtinê me çêbûn yani çend cara çêbûn yani rastî jî wextek dema aşîtiyê pêvajoya aşîtiyê dest pê kir wê demê jî me hevdîtin kir di xuruba wan de di AKP grûpî de. Li wê derê me hevdîtin çêkirin ez û Emîne Ayna bûn hev serokê me em tev diçûn me ziyaret kirin em rûniştin. Goş bo piskirêka Kurd çi bîca bikim ez amade min em dixwazin rêyek wanî vekin. Me jî spasiya xwe anîn ziman heta me ev tişta got ya vî tiştî dest pê bike wexta tu dest pê bikî dev jêber de wî hîn xirabtir me ev anîn ziman.
راستی طبعی دمك دوبر دريش يعني او دما حتى بنقهاوي تشيبو حتى يعني او بوزيشن تشيبو حتى مثلا هيئة تشيبو او دمك درباس بدوي دريده لدمدم طبعي هفديتن تشيبو لأردوغان روار زيدك ام رونن هر تشتي صحبت بكن او امكانو او درفت تشي ندبون لراستي عبد الله قرش بر فيها هي فكريبو يعني عبد الله قل وقتها قصد شم جم قال لك تشتراخ ذكر قال لك تشتقوت كهداري ذكر شي ذكر يعني اشتشل روش بري بافي وفات كرو بس شم قيسرية تعزية بافي مثلا قال لك كيف خوش قال لك انسان بشي يعني اف تشتاد قال لك انسان خدي وجدان به وقتها خدي وجدان به نكانت تشكي صافي بك چهار روش بريش مثلا اف تشتاد قلت يا عبد الله قل وقتها مثلا شو درب جارنا دشانت بيم دقو بس خازم تجيب مروره اوروبا يعني بلغارستان فلان در مثلا از دشوم تو شو جار لقلبي؟ بله چند جار لقلبي شي بو شو ولات شو مثلا يعني دو جار اس بيرچوم دي وقتها از دشوم مثلا وقتها شو بلغارستان چهار پارلمانتری تراکیا يعني اوی دری برن تلفون کر گوت خازم تجيورن مشه پرسی ایمگو از انسان کیش مردینم انسان کی کردم از نه تراکیا مت پارلمانتری تراکیا گونه از مخواست از خصوصی تر پیدا روزم چون بلغارستان هم چون اوتیل ایواری او هات قرمایی با مکر برز عبدالله گفت خواهی رون بیست که صحبت بکنم هم چون موداوی بله بله ام پر چون لیکن چه تیاره پیا بونم هر کس چون اودا خوا بشتی 10 دقیقه دن گوت براور جمع ام خوازن حکی صحبتی بکن بله ام چون اشتا پسکری که کرد ام چاوا بکن ام چاوا بکن هم چه بیش باشه بس ما مساهم چاوا بکن بس چی گود يعني كونكريت چه دخواست يعني لدروي بلين سياسة و شو زانم دولة و نيتي وي چی بو چه دگود اساس پسکریک جبر دکه يعني همو سياسة مدار ترك و سروك كومار سروك وزير خاطر تركي اف ما في قال لي كرد هندر خود قبولناك يعني ده مجي خود قبولناك يعني كرد ملتك حقي بهي ناسنما بهي زماني بهي جبود ولاتي خود هرم خود خبريف بمشينه اب تحملنا كنهن يعني باوري واني ديمقراطية ناف اب باوري كيمن جبر في هاي بسكريك دردك بلد بيشن كي ام يا في هاي ناوم شارع سر بكن برا سلاح بسكن الشر بسكن تشبه ايبكي تمام امجي ناخذ الشر به اللي كا هوني تشبكن هوني تشبدن كردا ادوي دريد راستي تشتكي فكري نين سمان يعني استنجيد ور دردك يعني كا كرد gerek mafyavi çibe Kürt milleteki Kürt irod roşara var navin de aktöreki mesine gerek mafya gerek Kürt Bakur'da çibe der roşava çibe avantiştana iro rastişi dvi avi tişti fakiri ninen zaman biz kireşi ver derdik evvel iro roşava mesela Esad kaçbo Kürt'da tişki hinşin abiş şerreki gereki rastişi kırış ber devam dikin لناویج کرد وقتا سبیک اف سوری بگیش آزاد به سوری ده استنگی در باز ببین کرد اما ویتشتی بده کس ناویش حتی اینو یک او کسی ده عراق سور روشاواده اوه شرد کنشی داهیش بو کرده ام دخوازم کرد بگیشن فی مافی فی حقی ویتشتی ناین زمان yani mesele ser verdeyi gemasid verdeyi beli herkes dixwaz şer bisekin herkes dixwaz piskirêka Kürt çare ser bibe lê Kurdê bigêş çi heqî li ser vî tiştî nayîne ziman بس داخوازیە وا چییە مەسەلەن ئەو پەکەکەوی گاوی هاویشتیە کە ئەوان قەنەعەت بکەن مەسەلە بۆ نمونە تۆ چەند جار مەسەلەن لەگەڵ ئەندامێن پەکەکە لە قەندیل لە باشوور دانیشتووی لەگەڵوان مەسەلەن فکری وا چییە هەواڵێکی وایە کە هەر لە پارتی وەیە دەبێژێ 4 سەعات لەگەڵ کاک جەمیل بایەک ڕۆنیشتم باس کرد باس بووەوە پێویست بە فۆرماتی تازە هەیە پەکەکە بەڵام وتی 4 سەعات گۆهداری کرد بەس بەرسفی من نەدا ڕاستی ئەس باوەرم کی یانی پەکێکە
لنابا تركي ده ده هرما كردا ده سياستك تيج مشاندن ده هرما خود اوتونوميك ديمقراطيك özerk statya be خود statya ki. İro vetinin zaman. Tabi şart ve zuruf dışta tuttuğunuz zaman ama size ev şart ve zuruf de guharandın. İro servi esasi disekenen. De bir nokta devlet atıldı ve mafana ve hakana kurda da par bıkın, nas bıkın. De hündürre Türkiye'de tıpıs gerek naminin. Tabi hinek şey drakhna dikin. De beşim ki madem ki bu ve hakanan kaş habbo çi hakkı şerri çekdari tekir. Avara diriya siyaset eşit merakani bina suman. Yani avaya Toçun bejim. Ez ved bejim ez yani iro dem rastici kır gerek hobi Paris'in. Le parastın o şerrek hamu galan rahatsız bugün rastici tüm menfaati nadim kurda. Ya parastın tişkidini le şer tutexes bu çareseri şer olarak da bir peşyaha evci rastiş gelek zahmet. Tünü kanşı benderkev. Hamu insan, hamu Kürt, hamu millet jibo parastını gerek tedbira xo bistinin. Le şer jibo aşitiyed. İro riya aşitiyed, riya demokratik siyaseti amkanı binin zaman gerek amle servi diplomasiya xo bikin, siyaseta xo bimeşinin, ikna bikin. Em gelê Türk jî ikna bikin. Gelê Kürt wexta azad bibe, tu kêmasîş Kürt Tirkar çê nabe, tu zirarê nade Tirka. Em vê jî em bimeşînin, em vê jî bînin siman. Çünkü îro Kürt nabêjin em ê dewletek bağımsız ser bixwe ava bikin. Dibêje di nava Tirkiyê de mafê gelê Kürt di herema xwe de em kanibin xwe bi rêve bibin, em kanibin rêxistinê xwe ava bikin. Bi vî avî îro dinerin. Ev tu zirarê nade gelê Türk jî. Wexta Kürt bigêjin heqê xwe, mafê xwe, demokrasî li vir ava bibe, milletê Türk jî ew bigêjin demokrasî. Heta Kürt li vê derê azad nebe, bawer bike demokrasî jî nayê Tirkî. Gerek em vêya bi gelê Türk jî, bi gelê din jî bidin fêrkirin. ئێوە پڕ جارە لەگەڵ سەفیر و لەگەڵ نوێنەری وڵاتان بە تایبەتی ئەمریکا لە تورکیا و لە باکووری کوردستان دانیشتون دانوستاندنیوە هەبووە. ینی لەو جوینانە چشتی کە هون باس کردیە و تانوها ئەم نزانین. Gelek dematên Rojavê Kürt ji bo çi otonomî veyahut demokratîk özerkê dixwazin çima dewletka serbixwe naxwazin. Yani ew nûnerî welatan dibêjin. Nûnerî welatan hinek vê pirsê dikin. Yani ka ji bo çi heqûs şer, heqûs xebat, heqûs çîk, heqûs xwîn. Ka ji bo çi otonomî hûn dixwazin. Lê tabî ki îroj em li şert û zirûfê rojhilata navîn dinerin. Ji bo Kurda berî her tiştî rêxistinek demokrasîk ava bikin di nava xwe de. Yani statyek demokrasî ava bikin. Tabii ki gelê Kürt rastî jî ji bo dewletek serbixwe nebrêxistin. Ew hêz û quweta wê jî tuneyî. Ew aqil jî tuneyî. Yani ew îro di wî havî de. Çünkü em zanin gelek alozî û astengî li ser Kurdayê wermeşandin. Yani İran ji aliyekî, Tirkî ji aliyekî, Sûrî ji aliyekî, Iraq ji aliyekî. Yani dewletek serbixwe dibin hedefa hemû van dewletana. Bes mamosta bi hezaran xortên Kurd hatûne kuştin leser wî meselê yanî leser wî bingehî. Rast lê siyaset tişkî bi aqil e. Yani siyaset bê aqil nameşan. Bi daxwaziya me re tenê siyaset nameşan. Yani gerek em li şert û zirûfê dünyayê binerin, şert û zirûfê heremê binerin, gorî wêk em karibin xwe bi rêxistin bikin, mesafe bistînin, merhale bistînin. Lê belkî 20 salê din, 10 salê din, 30 salê din Kürt dewletek serbixwe jî ava bikin. Ew şert û zirûf belkî wê rojê werin. Îro li başûr ev nîqaşa heye. Ka şert û zirûf çî gerek rastî jî em gelekî bifikirin. Yani li ser wê jî.
باشە هیچ ئەمسن ئەو نوێنەری ئەو وڵاتانی کەیەوە لەگەڵوی لا، دانووسانکردە بەس- مەسەن قەت گوتویان پشتیوانیەوە بکەین ینی سۆزدان ئێ- ناگەرە و کوردستانێکاوا بێنی یاخۆ نا ئەو تشتی نابێژن کاتبێش بۆ چ هون vê naparêsin nabêjin em ê alîkariyê bikin yani tu devletî heta îroj negotî bira devletê serbixwe çêkin em ê alîkar na Amerîka û na Ewropa tişkî wan nabêjin lê rastî jî dipirsin ka ji bo çi heqûs xebat heqûs kuştin heqûs şer heqûs xwîn ka ji bo çi hûn vê nînin ziman yani rojekê ew serokê komar ê çek cumhuriyetî ji min pirsî got ji bo çi hûn vê naxwazin lê min got hemû heyala hemû gelê Kurdin vî tiştî bixwazin bibin xwedî dewletek lê şert û zirûfê Kurdan ne ev îro مامۆستا گیان زۆر سپاس وچانێ وەرەگرین و درێژە بە گفتوگۆکەمانە دەین بینەران و بیسەرانی خۆشەویست وچانێ وەرەگرین و دێنەوە دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە هەفەوینەکەمانە دەین لەگەڵ مامۆستا ئەحمەد تورک مامۆستا هۆن قەت لەگەڵ هەم لەگەڵ پەکەکە هەم لەگەڵ حکوومەت باسی مۆدیلی ئێرلەندای باکوور وانە کردیە ڕاستیشی yani ev model çi çawa bi ew di mutabaqata dolma baxçe de aslında gelek tişt hat nivîsandin deh dozda madde hat nivîsandin pir vekirî eger ew maddena nehat rojava gel yani gel pêçî jî nebûn lê diwan maddena di modelek hebû ew model hebû xesasiyetek devleta Türkçe û milletê Türk jî heye tu her tiştî tu nikanin roja ewîlî bîne ziman yani gav bi gav ئەو پرۆژەی دۆڵمە باخچەلی ئامادەکردنی دەوڵەت و بەڕێز ئۆجەلان بوو یاخود ئامادەکردنی هەدەف و ئەوانە حکوومەت yani hikûmet û êcalan bi hev re hevdîtin dikirin li ser van esasana ew disekinîn lê em jî mesela wek ew kesek diçûn dihatin van tiştana dihatin parkirin yani devlet ne digotin em vê vêr em bi êcalan re em melhev kirî me çî kirî lê ser navê siyasetê dihat meşandin lê esasê wê her tiştê wê bi êcalan re par dikirin yani belê heyeta diçûn heyeta partiya me diçûn êcalan didin lê ji aliyê dijî devlet û êcalan jî dem dem hevdû didîtin li ser van esasana tiş par dikirin yani ew parkirina vê projê devlet û êcalan bû aktörê wê ew bûn esasê wê wanî bû بەسکەواتە بۆچی سەدەم چ بوو ینی بۆچی وەستاندن ئەو heftê hezîranê de Serokkomar Erdogan baweriya wî hebû ki ew ê dengê wî hînsê de bi nava Kurda de yani ji bo vê projê Kurdê alîkariya wî bikin lê Kurda ew Kurdê welatparêst ew Kurdê siyasetê dimeşînin rastî partiya HDP alîkariya wê kirin destekek mezin dan wê ji ber vî awî jî ev proje esasê wê ji bo vî havî ev proje xirab kirin yani ew yani wextek ev proje yani eger Kurdistanê de di Kurdistanê de eger dengekî mezin Erdogan bistenda li ser vê projê zêde çî nedibû yani xira nedihat xera kirin ama yan baweriya me ev ji ke roja ewlî me ev digo wexta tu mafê gelê Kurd di ruhê xwe de di canê xwe de di qelbê xwe de tu bawer neke tu nikan çareser bikin yani heftê hezîranê Erdogan bi serketa jî ev tiştê Kurda dixwast nikanî çî bîne çunkî di dilê wî de Kurd gerek xwedî vî heqî be vê mafî be wexta di dil di demokrasî baweriya wî demokrasiyê tune be tişt naymeşandin bawerî Kurd milleteke heqî wî heye ev bawerî tune bi tu nikan bimeşîne پرسیارێکی تر هەیە کە ویش بە تایبەتی لە باکوور و لە ئێوە و لە پارتیەوە چەند کەسایەتی کورد لە ئەوروپا بەگەڕان وەکی یەشارکایە وەکی مامۆسەکەما بڕقای وەکی چوزانم شوان پەروەر و فڵانەوانە هۆن بۆ نکاری بوو خودێ لەوا دەرکەون ینی دانووساندنیوە هەبوو لەگەڵوە
ev kese ve gariyam sede danıştandını metun abum. Yani bir kararama, bir fikrama şine hati istendi. Bime şine hatın Türkiye. O hafdiyetten bir devlet yer çekirin, vakitin bir dışını çekirin, bir yavi hatın vederi. Bir hatın vederi danıştandını ama bir pırzede mert çene. بس وقتێک مثلا بۆ نمونە شوان پەروەر لەگەڵ ئەردۆغان هون عاجز بوون Yani em şahatına şivan perver aciz nebun. Tabi Erdoğan dixwast şivan perver ve İbrahim Tatlıses yani şu bu mesajı ki yani şu bu siyasete hat çikirin ev acizi şur derket. Lekin mesela çün mesela şivan perver vakti hat amediş ya çün ziyaret girmedi mehvdit kek mesud rahatı ve kek mesud ziyaret kirin me peşvazi kirin. Lek sedema hatın abi şu bu siyaseteki bir meşandın. Şber vi ay medgo gerek yani yeki Kürt hakkısı nafdar hakkısı Kurdar xabat giriyi ne bu alet siyasete Erdoğan. Şber vi ay aciz içiyor. مەسەلەی ئەس دەخوازم ئەویشی بێژم بۆچی ئەردۆغان گوت ینی کێشەی کورد کێشەی منە دەخواست ینی مەبەستی وی چە بوو Dem siyasette Türkiye'de meşandın. Alya ki tesir bandora Kürda be zindanı, be ledanı, be kuştuni terbiye bikin. Dem şey بخوازن و بهشن امی کرده هم بیز بکن امی کرده چی بکن اف سیاست نه اردوغان تنه مشاندی گلک سیاست devlet Türk meşandi yani vakta komar hati avakirin şef siyaset hati meşandi Mustafa Kemal şive deme goti Kurdu Türk bere hevin mafi Kurda hayi hukuki Kurda hayi Kurdu Türk gerek vak hev Le 1924 siyaset ekne hati avakirin le ser Kurda şi bandorek berk harab meşandin yani şi bervi havi ev siyaset ekte meşandin İro Erdoğan tane meşandı. Yani Özal şey Tişniyanın zaman, Mesut Yılmaz'ı Tişniyanın zaman hatta Tansu Çiller bile işte bas modeli baskır. Mesut Yılmaz Riya Aşitiye Riya Kaviyeş Ahmet'e derbastı ve demokrasiye Ahmet. Le ev tiştandın van tiştana nektiş gibi samimi bir dil hatının got. Gori şart ve zürüf siyaseti avana hatının zaman le ev tiştana hatta yürü bir cihnati yani rastici yani bavariyama ev de dildi de candı de bavariya xwedê Kurd nê nas kirin bi gotinê nay nas kirin. باوەڕیەتە بە ئەمریکا و رووسیا هەیە لەسەر ئەو سۆزێن کە دەدەنە کوردان Yani divê demê de asra 21 û divê çikê de menfaata devletê mezin di ku de bi vî hevî hereket dikin. Soz û bawerî diye tiştek tune yî. Menfaat çi bi. Îro Tirkî ji wan re di rojhilata navîn re aktöreki mezin dibînin. Yani ji bo xatirê Kurda tûcarî jî têkiliyê xwe alaqetiyê xwe bi Tirkî re nabirin. Yani ew berdewam bikin. Lê rastî jî îro şerek di rojhilata navîn de yî Kurd jî di vî şerê de yani pêşenkiya vî şerê dikin. Çavê xweş Kurdar digirin. Hinek alîkariyê didin. Ama 4 salê din ew siyaseta wan çawa wer meşandin em nikarin ser vê baweriyakê ava bikin. Yani şer biqetê siyasetî wa jî bigore lêser Kurda. İhtimalek mesin qenaet amet. İhtimalek mesin. Ez li haletî wa yani eger Kurd çi bikin dibê çi bikin. To got dibê yekîyetî çi bikin. Tabii yekîtî çi nebin habinar em bê bibînin di nav qede pede û yekîtiyê de aşitiyak çê neba hevdîtin çê neba îro statiyek wanî ava nedib. Ne rast. Veya berfere hem binarin haqiqet ev pêşiya me yî. Yani wexta PKK û qede peşşer bikin kamê bigêjin çi merhelê. Wexta pirsgirêkê xwe di riya diyalogê demokrasiyê de
دريا حقوقي وجداني ده نيننو لسروي نسكنن ويا بارتيا باشور دريا ديمقراطية ده لچم هفروننني وديمقراطية آوانكن الداوي أي هرب شداري يعني از ويش دبينم باشور جي راستي إيرو كك مسعود قيمتك ددن ملتي كرد قيمتك ددن كك مسعود لپشتی كك مسعود قادا بو بارتي و اف سياستك تي مشاندن اي والله قال لي باشور جي وان رخنا بكن نكان بي سياستي بمشينا امشي تشنا دبينن يعني بيا دبينن هالشخصيته كك مسعود إيروش قادا بو او شر و آلوزی و یا خرابی کم دک يعني دك پیشیاوی دبره بله یه وقت شخصیت که مسعود تنبر راستیجی قادا پو یکیتی و گوران و اسلامی هفگرتون و کومال نکانن پور دیالوگشی بمشید از دوی باوریه دارم بله باش امام موسا اگر بحثی بچێکی باسی مەسلەی شنگال وانیشی بکەین ئێستا ئەو کێشەی لە شنگال هەیە تۆ بە بڕوای تۆ چاوا چارەسەر دەکرێت مەسەلەن پاکەکە دەبێژێ ئەز ناوەکشێم لە بەروی من شەهیددایە حکوومەتی هەرێم دەبێژێ ئەم گری لە پێشمەرگەشان بۆ کۆبانی ئەو ئیشی خۆ تەواوکردن و چوون یعنی پێویستە چی ببێ ینی چ ماپەکەکە مەسەلەن لەبەر خاتری ئاشتی مەسەلەن بێژین ئەگەر ئەو دەرکەفن چ دەبێ ینی دنیای خۆ خراپ نابێت بە باڕیەتە چ بکرێ بۆ ئەوەی ئەو کێشە حل بکرێ تۆکو سیاست مەدارێکی باوەری ئەمە دیالۆغی حال دەبن ئەو وەختە پسکرێکێکی وا چێ بوو چەند ئینسانی کورد چیگەی کوردێک کەون ناوبەرێ دوێ دەرێت حقوقەکەی دینن تابێکی ئیر و حکمرانلق یان حەقێک اقتیدارێک هەیەکی هەموو وڵاتی خۆت پسکرێکێوێ و چیکێوێ بشۆپین نەوەڕێت شنگالێکی حەقایی ئێش ئالیە دنشی دێ سیاستê Kurdaşi lê derê di mesela wek rêyek şengal qetlîamek çêbûyê eşit qetlîamek çêbûyê hinek însan ji hemberî wê qetlîamê derketin gerek em vê xatirî jî bihesibî pekî wextek li wê derê piskirêkek derkeve bi hevdîtinê pê biçîtin yani ez bawerim hevdîtinek çêv nav pekek kewçîk di piskirêka şengalê îro nehat vê merhalê ê şengal bi serê xwe nawayê إنها دبيشن كي حق يعني أزواجي دبينو الشنقال آخا باشورة كرك أملي خدي درك أو حقي هرم كردستان ليك وقتا قانديل وشنقال تياري تركاشي بومباردمان دك أو حقك كل قارشي ويشي درك نبيش كاش بوش تبي دري بومبادك يعني وقتا ترك بومبابك دقنك ووقتا في الشنقال بوش هم درناك بيش أبجينا الراست أبجينا درست بس ما مسا يعني هز هر فكرة خو أشكره راست بس أو دبيجن أجر باكك لوا درانة بي مثلا تركيا شي بومباناك يعني تمام راكت ليك تام حقوق ناف خود كماسية ناف خود أم بخوت شارع سر بكن آرمان جام أبه PKK قدپ یکیتی پارتیه ایرو روجاوا پسگره که کبه ناف خود بیا چاره سر بکن ای وقتا ام ناف خود چاره سر نکن و ام او کسیش در و مداخله ناوا کرداد که ام بیدنگ بمینن و ام ببیشن ولا کرد خواب خوش بوشی به نحقیت که اوش نراست yani وقتا ای روشمر ببی شنگال آخا حرم کردستانه مافی حکومت حرم کردستان هیوی داره کنترل بکن نوایی لیک وقتا شنگال اشد کت شنگالی اولوی داریش الهمبریش وان شرک در کت الهمبریش قالی او کسانه در خسته او حقا کیوان انسانه جی هیلوی داری بمین لی اوشی ام ویش حقیوی تنهی وقتا تیاری ترکیه ور شنگالی بومبا بک ام بیدنگ بمینن ام نکان بویشن کاش بوچ پکه کد وی داری دی گرک ام ویشی نویش ایرو وقتا تیاری ترکیه هات وی داری چی کر او چته ترکیه پره ددن وان او دشینن وی داری وقتا حرما کردستانی حکومت کردستانی الهمبر در نکوین حقی وان تونه ویش پکه که شنگالی درک اگر افتشلا بکره بری هر کسی
منێ بگۆتە پەکێکە حەقیوەتونەیت ئاخا شنگال ئاخا هەرەما باکوورد هەم ببێشن وێ دەرێ عەردێمەی وێ دەرێ ئەمێ میلەت بمەشینن و ئەمێ میلەت پێشیاواندا ئەمێ پرۆژێ خۆدینن و ئەمێ یعنی خۆف گرێدن ها تابێکی سیاسەتە کورد لە هەر هەرەمێکانن ji بۆ کورد بگێژن عاقلێکی کورد بگێژ بۆ وەڵات پارێزیەش بۆ خزمەتە گەلێ کورد بکەن ڕێبەرتیە ژوان ڕبکەن ئەو وەزیفە هەموو کوردایی لێگەرەک ئەمژی حقوقی خۆ ناس بکەن هەر کەس حقوقێکی وی هەیە حقوقی پەکێکە لە شنگالێ چی لە هەرەمە باشوور چی ئەم وێزانە حقوقێکی کووردا هەیە هەرەما باشتر ئەو حقوقێک ji بۆ خاترێ حقوقی کووردا ji بۆ خاترێ تەکۆشینە کورداشی تشتە di dilê xwe derbas bike kêmasî jî hebe naqoşiye bi diyalogê bi hevdîtinê vana çareser bike lê îro desthilatî herkes dibêje bira desthilat ez bi ji me pêv kes tu nabe pekeke jî vê dibêje êdî jî vê dibêje ev ne duristî ev ne rastî بەس مامۆستا ڕاستە بەس ڕیالیتەی سیاست یعنی ناز پرسیار دەکەم تەنێ ینی ئەو دەرتۆ گوت ئەو ینی ئیدارەی سەر بە باشووری کوردستانە بەس هێزێکی تنین دەرەوەی بڵێن باشوور بێتەوە دەرا و ڕێخستن چێ بکە و نیمچە حکوومەت چێ بکە ینی ئەو دەبێ ینی نەها دەکارێ مەسەلەن لە شنگالێ ئالۆزی دەرکەت لە شنگالێ ژنێ شنگالێ هاتن فرۆتن ئینسانێ شنگالێ هاتن کوشتن کیژان هێزێ کووردا لە هەمبەری وێ دەرکە بگەرەکان بێشن باش بوو ئەم دەبێژین پاکە وێ تەمام دەرکەت دەرکەت پشتی وێ تەمام پشتی وێش مەسوود ژمر گوتم گۆ نەحەیە مدوریە مەشوەردە قەورینە چی دکن ینی گۆ حەبکی چی دکن ئەم بگەواتۆم ینی من نەدخواست ئەز وێش بگۆ ئەv ڕیاوێ کەک مەسوودرە بگۆ تو هەر ئۆجەڵان ببینە ئۆجەڵان ڕانچەکانە بێچەوە وەختە تو ئۆجەڵان ببینێ تو هەر ببین وەڵی ئۆجەڵان تو چ وێژ ئۆجەڵان نابێنە ساربوونە ئەv tiştێک di nava Kurdaşî devê çareser ینی هەوڵدان lê îroşî tabî هەوڵدان بۆی ببینێ fikrê me bû ev riya wê ev e ji bo ev proje aşîtiye berdewam e ji bo ev nîqaşê nava Kurda de çareser bibe tişkî tuwa bike gelekî meqûl e ev fikrê xweş wêr got ئەو چ گوت got ya kesekî lîderekî Kurda zindanê ez naxwazim herim zindanê bibînim yani tiştî wa yani got lîderekî Kurda ez naxwazim herim zindan bibînim war bersîv da rastî ew مامۆساگەر تالی تشتێکی تە هەبێ ینی داخوازی yani daxwaziya me bin yani îro rojhilata navîn em dibînin çiqwasî xirab o îro Kurd rastî jî aktûrekî mezin in Kurd li hêzê quweta xwe hîn nizanin wexta Kurd di nava xwe de diyalogekê dînin bawer bikin îro di rojhilata navîn de hem de aliyê demokrasiyê de aliyê rêxistinê de aliyê baweriyê de ji hemû millet da bêtir bi hêz bi quwet Kurd aktûrekî mezin e Kurd îro di hemû dunyayê hatî naskirin lê bê aqil bê diyalog yani rastî jî li pêşerojê de tehlîkê mezin li pêşiya Kurdan مامۆستا زۆر سپاس دەکەین ماندوومان کردی بەڕاستی هیوای تەمەندرێژیت بۆ خۆزم بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێوەیاتینە کۆتایی هەفەی بینی ئەم جارەمان لەگەڵ مامۆستا ئەحمەد تورک سیاسەتمەداری ناودار و تێکۆشەری دێرین و هەروەها ئەندامی پێشووی پەرلەمانی تورکیا تا هەفەی بینێکی تر بەخواتان نووسێت